Musese ni mubea nundu wa kuendea kwithiwa na itu thini wa kilungu cha Uiiti ba Mutongo TV ni na wikwatio nuende na kusungika amwe mama kulio maku na indi tutana yuthio muoni daktari yana tuelezea ila mundu mukawa ili takuita ba na weka sumba ti thana ko na muno akampe thana kasumba ka ukegwa time ya usete tu athi usete imwana ndai time ya matuko mana ni ukwata kele tu time ya matuko mana no kwata mwana kwa tuthesi teko kengwa baithe musese ni ase tutende musese yes ndambite gogabu nienda oile binde okuwe bwila tu kwasa ila timing nienda kuthesio kanini ba wanenga mwana ni wona mse wa gwathu kuma Kisumu kana Mombasa na gwathu kuma Masaku kana Ilobi na muyekalai mwe ane mwenda kana yui eba we fata na dono kuwe matuko 10 awe Masaku ake mse wa kwe Kisumu no kamuthiwa mwe Kwezo kuwebu na ndwina thina no mwe kuma bina maingi anu maile yako ciana atimena thina lakini timing ila mekara na kwitha imwe ko witha mwenda kucia mupango withi bindela muto no kuwebu ni mwekara mwetha mwimwe mwegeso kukwata ngalama nyingi cia kwenda kuthima sindu iteba sindu itebo good thange we ni agonyiba sex ya kana kucia kamana kana keletu ningewe ya muthemba mo sex kana mbai ya kana ya mwane mundume tikibeti ko ethawe kibeti no cia ayetu athi ndwine kwasa mwemi wa gnu wada cia nyao wada cia ke mwana ko wa yo lonjo thi gwenyu no ndo cia aka ona ndena akili ona banini ibeti cio ka ikalongwa na mume no ndo cia ayetu na ke mume ndake mwana na alunja kibeti chicha thio na kimina mwaka kidi kicia ke mwana a mundu ungi na ke mundu umwe aitwa kibeti kingi aisia tungi tutano ko nduka lonje kibeti chaka na ndukone kibeti chaka no kibothie nundu etha kesia tuwe mundu ume thina niwe tikibeti nundu sex kana gender kana umbai wa kana ni mundu ume ni umasie tumbiye vitamini ya sex pai kithimo kana system the duniani ino kana nda woto nyonya uka choose sex ya kana ni na musia yese ukwatike ngotabya ila ingesio ndhe wa kuonde no bongo mathei ningewa wa google with your stories yebu lakini si scientific peer reviewed take and proven scientifically sisi wase google zia google da go pai ati wa yatwa kibeti pata nange tugetu kwa vile ni wose akele tukakamana like ndi chamu thembosu kila ke determine ya sex ni undu etumbe ya da mundume bikwithanga ite ti ila makomana amo ti lo komana nyao na mzee nienda umanekana ke kapenzia ya determine sex kana ya choose kana kalo kwendo asia China umunthe betha batakibeti bate mwana wa mundu muka nundu wa thama ina one child policy na nature it is kila mundu atasi yake mwana ndisimenda ai mwana chonyi ko nundu kila mundu enda asia yake mwana witha kila mu Chinese nundu mala kusia kana keko kamwe anyu biasi anyao kamwana nikana kaineriti nyao esiro ya kana wealth yake na teknology ya China iba asa uno kwikwitu all right ko ethama ya kuwa na system ato nega ku choose sex kila kitu mwa yake no so ni possible to the America bona ikwa tutambo ya America tambo ikambeka usoka ba China bona pe kanini kati ya wai ni China ona ke ku Kenya kaimati yake ta Chinese calendar akuchu ai keda kasoletwe keda kasoletwe gender age na month of conception yes okay there ai mundu muketha wina miaka 25 wisise ni mwe wiba wa June na kuilevu June ngasi aka ukona kapa inditwe kapingi ukengerwa kengwa ikara ukengwa umoja inisi ale arume aba icho ila mwakie mwe awaswe the win for us na toka tetha mashira ultrasound lapisa tukuna mundu emoito no kone mundu emoito withi nini ni tatu kana miyena ukona kana ka ukwire ni kamana kana ninyo kana nekeletu all right nundu wa one child policy ila matwana e China ndwa la weva asiana ile wagila sia wakunwa bisa we wanjende ya kunekeletu withi yumia ko yukui mala wite ndio kutadiwe ndu illegally ko hospital with kumia mayo komekwa onu mweka na sio kwenyu illegally I terminate pregnancy yesu na serikali yoka yamana
ya block where they are in China where kamundu visa rwele go disclose gender ya mwana mwana wasu uka disclose no mane ni kwa na asuma ibu wangu eda sheria ni mate ya mi wanesa do disclose ya it become ya strict ni confidential ni wale kumana wonda le bikara ele ne kumana koko kubeni gasia kana keka penzi ya bibo la ko determine kan gender ya kana kalokwenda kila mundu anyiba kalokwikara kalokwenda bibo ile sibone theory eti wakia mundu magita ugesi obati akasia kalokwenda akasia nuri nekiu baingwa evidence scientific la pekana kana determine nyao gender ethano kwenda kosia kana kalokwenda while na mbesa mbesa nzio timbesa nini ikana tu ninge kana kalokwikara ukwenda tika hata tika au ni possible udetermine gender ya kana kako lakini ndakitana utethe isi ukakosa mbeu alright ukaumia matumbe kipetine ukaiya babanza alright na umia mbeu kwa mundu ume uiya babanza alright na fertilize yaba babanza uisia this yaba babanza na yitu webro kana twana tukumbuka tubona amethona na machine uinyu batula twa nyao twakamana nitweko harua twakele twikiko nitza mutu na nyao na itho no kiwe na yu kwanye tha wenda kamana yu ndiki ya nyao kipetichu cha nyao kamana tha kienda akele ndiki ya nyao ndiki ya akele tu na tweke ya tweleka na tutatu niki no simpingi tu sio ai banda bemba ubanda mbembe ubanda ile ne chao no ndo mwene kwa kawaida ibanda muundani ubanda mbemba ile no kwaje ni ukuli sawa tu ando bemba ile lakini ndo amwija twanda tutatu na watu wende twa vitu kana ndenda twingi ningi na watu ndweka bando kwa tutatu tiki yao kitumine nundu wako iba ndo guarantee kana tuwe kiane tu meatwe twe tutatu ko nundu be chances ya kuleo mea ke kamwe bawo ke ya tutatu nikana twa meatu meatwe ni kana kamenya kamwe ti common ko meatwe nyao twe tutatu ko uti guaranteed ti no guaranteed diko nguya lazima ibabatisha tu tikubatisha yo no sia gender lo kwenda no kwaje lakini no basi yetu yanara twili na kuenda kamwe kana kasi tutatu yes ko the only way kana nzelo ro nyuba mbai yakana kamana kana keli tu whether we sure ni kuikweleta IVF ndiye na kuelezea kana kukuelezea nyao wasiayesia kana daktari no kie au miembeo kwa msee waku na yume tumbe kwa kibeti chaku na toizu kumya banza tuosie ithika mwana na tuitunga mwana kwa nyao kwa kibeti nesu ni ngalama nyingi matangili maana thanda to isite mbesa nini wa okay sawa nipate musese wa there baba lakini nione polio ngoli pesa weti yeye sengi ni dependea na kuthanga kuitaba kwa mundu muka ni dependea na kuthanga kwa mbeu ya mundu kwa elesa kiundu na elesa ninguelesa kau yu musesia etha wigi yake ndikitwa lake na yiya ukaelio dio kego buji jani kate etha ndo ezio thambia no asama uthitia ukate ukegwo kangani kate etha ndo ezio thambia uthitia ukate nyumbe ya mundu ume nikaenduka nini utona na itho yako na kamina kwiki wabalaka deposit yawa nikana kama mbe tumbalaka je mundu muna wekitu kangani kate kala ke biti no ke kara kabambia ogethia chalo jike ba ke no makuma ba masako ni ubaka ilobi na mao yuka kuna awesu kakuna awesu na nimwe anara mudo ba masako na mao mukathilobi uno amuno ko ni joke tu ya jumbe ya mundu o masia milioni taba miongo thantatu ipinda limwe milioni miongo thantatu population kana andu make na milioni miongo ena mundu ume kanindo kake kambe ida milioni miongo yanara thantatu kana kamwe kamwani kama kasurvive nundu no lazima twige na biti kala ke biti no kekata ke ubika yo tatu x ni tu thanga x ne mundu muka twizemba to bigembe wa ni mundu ume wa eba ya mutulu nganga no ba ombola ai dige x no bigie na ajia biga wasi akeletu wa ga kuna nge mwa mwe no bigie aya Koutra mundu me wenda e mutulu. Yes, usually naturally why ba endulu na yo mundu ome. Ko kaithambia akathanga ita nyota x. Na distance kana wa sola cia na mindo matumbi asuma bambia ndi bandu ba samuno. Nundu kaindu kutu kona ametho
no sinu wana ana metho na waiza kilungu ni bandu ba around centimeter 4 kana 5 na kainduto na metho ga kilomita pa bandu ba samuno twingi tukuyanze yani je ndugi ya milioni miongo bamba tuna milioni yana na kama no yesa bika kesa bika nundu muna kitu Indian Ocean andu bugeja ndo Indian Ocean andu milioni umwe pa ile bambe omaka pita bugeja Indian Ocean katikati milioni umwe andu pa ile bambe omaka kara akabita lakini ugeja ile pa yo mubeta kana ugeja ko pa yo madala lawo yuko yu matumbe ama mundu umwe ta x ine la ingi y yu ile asemba ya bigambe niye mina achabe na yu x ila endulu kotenyo kote y na kwate yu kila kingi ngwena museyesi amanemi kana ona uigwo ka oneka kwenda ku conceive kana ku kwata kama nevu ibu ya mundu ume ya boti ya kana yuma munango kote ya mundu muka kwaelesia ningwelesia ingi kana mundu lo kuitevu eba kuite kelitu no kuite kamwana ulwa kamwana atona ibu itona kuma la isange kote nyao kote ya mundu munuka itana bikia ita matwala megirara makusia kila kingi mukalio sia mwele owesia kamana no isia kelitu no ede atwana utwasia watu ina beba nesa nitwa kushukwa ile ita resuscitation nikana tuthanga tusobe kaka kelitu kamukame tukimuno kimana kiki ile aukwa akakatio nikindo serious wakiputu kanene ile isn't scientific kana niwo kana wamina kusia kamwana ukasia kamwana anongisia kelitu unajua sana isini sia thita kuthita nithia kaisia kaina ya bukwabu ko uyenda kugeka mauni kana akambie kwikata kuya metuke kamwili tukaya metuke byo nikina genetically undu andu mombe tu kelitu keva kaisa vai faster in hostile environment kwa nyo kwa kamana with ngana akana kaka mundu ume nikeza kuamuka lakini kiamuka itwelungu yasa all right ne binda the matukwa amambe meba amatianie kena chance si yulosio ukwa kotekelitu isuni siendo iprovigate scientifically naitwelea kondu getho musane sio gethia weka sensors yo gethia tunainga ngikotenya katesiana ukia waya aume ni ingi kuyaka niguo au maada mengi kuyaka sorry akane mo ingi sorry akana ingi kwa ume yes hii ni so itumimwe isu ni tumimwe nundu akwetha chance onoka isi alama sia with ya matend ya na yetu ingi kwenye kwa ume nundu kusia akeli tulita kwetha akwila isi ndiye kwela isi lakini kwetha akwe favored kana kwenda kangeni systems ya mwe kotenya katika maana na nundu etumbele kwa mundu ume ni tulikotelea nyao ya mundu mukana na juni wesi ko ni kwasya kanai akare ona naturally na thanga ukwe mundu ume well ti kwasya kana thanga no nature not emewia ati environment ni theva akakotenya kote ume ninguninga very good example thela kwika we alama enda akaone nao na ume good watch my lace ga utukwe alama sika nao na ume bas ni asia unu akama bwa environmental factors ugethia ni mo ingi kwenyao kuyome yone kakusia wanu ugethia wina chance kiji ulocha usia akele tukoteka mwana twamina kusia ku survive kwa kamwana kwithio kwithwa nyo kwa akele all right na utla twenda gala maisha ni aume makuza aingange kotenyao koteaka onoga ijano no wandi covid withio mana kwingi kotenyao koteaka onoga icio tu ni kwenyu thia omela windowed no withio ibetila windows they are more than the widowed men kuna go to ni kwenye nundu wako with a lifestyle if ever the boy child ko alama sika atu nyao naume na mangeli me ba menyo naume ko ingeli no mundu me yowa kana watchman aikata ayo all right wa the factory alama ga ama alama ne now naume magunia mayu ba masimiti kana ma musela alama sena naume so my exposed to more risk and dangers ko mundu mal dia risk dangerous life than the lady najua ni mortality kana kikucha omege baki chao kekinge toke fertility naindi daktari nuru masani mathela tukaende ya chumwani tukite ndutabye musiaisi atonya kubikiaza yes musiaisi etha wina thina wa kuhusu uima waku wa mwina kana muno kuwatakana nongo ni esimu namba nino not mwanza ile itano imwe nyanya pathei ina na nyanya kando ngililenge kwa marabe kwa Kizungu 0722518048 wa kuna namba esu
ngausongia makulio maku ibinda yonthe na wendo bada physically oni na isindia mbia no uge Jordan Hospital Kitui Jumatatu na Jumanne kana Nairobi Hospital 10 na Jumatano mpaka Saturday. Asante. Ni muvea na indi musese baudi watu bika muthia wa Kilungu muthenyani wa umundi tukomane chumwani chukite na ni muvea nundu wa kwenda na itusuvia ima waku wa mwina ndikwendea Uiiti wa Elite. Ni Traffic Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.